beloved, allow me to thank the leadership of your congregation for the invitation to be with you today. And I ask you that you pray for me while we're worshiping together. Because it's the first time that I'm speaking with an interpreter. But I ask your prayers because the Lord is not finished with me yet. We had a lovely time last weekend on our camp. I see you standing there at the back. I hope the reports was good. Amen. Amen. I see my little man here in front. We shared a bus ride together. Yes, we had a good time in the Lord on our Pathfinder and Adventure camp last week. And the amazing thing is that they did all the activities themselves. They took care of the Sabbath school, the divine hour, the Bible study. They did everything. And believe it or not, even some of them did some cooking. Some of the requirements was they needed to cooking on a fire, and we made the fire for them, and they made some lovely food. So moms and dads, please take note that they can cook. Okay? They are well equipped, and we had a blessed time in the Lord. But let's get down to business before we open God's word. Allow me to commend the leadership of this church for your forward thinking. I am very encouraged to see that you're using your young people not only in leadership, as this young man is an elder, as you well know, and the head elder is not much older than what he is. And you have your pathfinders behind the pulpit. During divine hour, I am very encouraged. And I can go and give a report back at Broward saying that this congregation is only growing stronger and stronger. Because they invest in their young people. And allow me also to congratulate you. This is the first time that I'm with you when you are recognized as a church. I look forward to the time where we will no longer speak with an interpreter. When we all speak the heavenly language. Amen. Amen. Amen.
Before we open God's word, let us say a word of prayer. Heavenly Father, thank you very much that we can open your word. And I ask that you please be with each and every one of us as we do so. Holy Spirit, speak to us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Our memory verse, our scripture reading is found in 1 Thessalonians chapter 5. And as I said in the beginning, it's a well-known chapter. And a well-known verse as well, verses 17 and 18. Verse 17 reads, pray continually. Now we as Adventist Christians is no strangers to prayer. And the Bible is full of examples of those who prayed. To mention a few, there is Queen Esther. You know her story, who prayed for her people. There is Hannah, who prayed for a baby. And there is the example of Daniel, who prayed 3 times, even more in one day. We read about the Hebrew boys that the choir sang so lovely about, I was told. Praying while in the furnace. We read in 1 Kings chapter 18 about Elijah, who prayed to God to bring down the fire. But this morning I would like to concentrate on somebody different. It's one not often called upon. And that is the prophet Nehemiah. Nehemiah is found in the Bible just after Ezra and before Esther. Nehemiah is known as, in the introduction, as the cupbearer to the king. The king at that time was Altazia. And Nehemiah is given some sad news. You see, he is a foreigner in a strange land. And I guess that's something you know nothing about, right? So you are well known of what it is like to be a foreigner in a strange land. In Nehemiah's case, he gets some sad news from back home. And that is something that you can identify with, right? When you hear the news from home and it's not well, it touches your inner being. As a son and a daughter of that soil. So we understand the emotion in verse 4.
noneho ku murongo wa 4 twumva amarangamutima ya Nehemiya. We will start the story from Nehemiah chapter 1 and verse 4. Turatangira rero amakuru ya Nehemiya ku gice cya mbere kwere ku murongo wa 4. Verse 4 reads as follows. Ku murongo wa 4, when I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before the God of heaven. Maze kumva izo nkuru ndicara ndarira mara iminsi mbabaye niyiriza ubusa nsengera imbere y'Imana nyirijuru ni. Now when we read verse 4, rero iyo dusomye umurongo wa 4, we see the human emotion of Nehemiah, duhita tubona amarangamutima y'umuntu muri Nehemiya, which explains to us that we shouldn't hide our emotions. Uwo murongo ni nkaho wadusobanuriye ko tudakwiriye kuhisha amarangamutima yacu when we speak to our Heavenly Father. cyane cyane igihe tubwira data wa twese. He received news from home that was not good news, yumvise amakuru ava iwabo atari amakuru meza, that caused him to weep, noneho amutera kurira, to mourn and to fast, amutera kubabara, noneho ariyiriza ubusa, which means this was something of dear importance to him. bivuze ko ayo makuru cyangwa icyo kintu cyamurijije cyari cy'agaciro kuri we. Although he has an emotional output to the news, nubwo yagaragaje amarangamutima ye akayagaragaza hanze bitewe n'amakuru yumvise, notice his next action. mwumve ikintu yakoze gikurikira. This is Nehemiah speaking in verse 5 when he says, then I said. noneho aho ni Nehemiya uvuga mu murongo wa 5 aho avuga ngo, O Lord God of heaven, the great and awesome God, who keeps his covenant of love with those who love him and obey his commandments. ndakwinginze Uwiteka Mana nyirijuru, Mana nkuru iteka ryo Mana nkuru itera ubwoba, ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. Nehemiah immediately calls to God. nuko Nehemiya atangira guhamagara Imana mu kanya. By the way, we are going to talk about, if you haven't concluded yet, ati mumenye yuko niba mutari mwashyiraho umutwe tugiye kuvuga the power of prayer. ku mbaraga zo gusenga, niwo mutwe w'icyigisho. And we are going to look at a few aspects in Nehemiah's prayer life. noneho turareba ingero nkeya mu buzima bwo gusenga bwa Nehemiya. And the first one is found in verse 5 that we just read. ati kandi urugero rwa mbere cyangwa se ishingiro ryo gusenga cyane kwa Nehemiya, ikintu cya mbere tukibona muri uyu murongo twasomye wa 5. In his state, he called on God. uko yari ari kose yahamagaye Uwiteka. He recognized the character of God. mu guhamagara Uwiteka, ikintu cya mbere yamenye ni ubushobozi cyangwa imico y'Imana. In other words, his request was based on the character of God. ni ukuvuga ngo isengesho rye ryose ryari rishingiye ku bushobozi cyangwa se ku miterere y'Imana nyirizina. The God of heaven, the God of love, the God of the promise, the God of covenant. Imana yo mu ijuru, Imana nyiramaboko, Imana yubahiriza isezerano ryayo, Imana y'imbabazi. Because that is the God he knew in his life. iyo niyo Mana yari azi mu buzima bwe. And he calls upon this God to hear his plea. noneho ahamagara iyo Mana kugira ngo yumve gutakamba kwe. And this is our first aspect that we can see. When we pray, cya mbere tugomba kwitaho igihe dusenga. we need to base whatever we're praying for on God's character and purpose for us. igihe cyose dusenga tugomba kwita kuko uko Imana imeze ndetse n'umugambi wayo kuri twe.
because we are found in Christ. Amen. kubera ko turi muri Kristo Yesu. Amen. In verse 6, he says, let your ear be attentive, let your eyes see. Umurongo wa gatandatu uravuga ngo none tegera ugutwi kwawe kumve n'amaso yawe arebe. And hear the prayer of your servant praying before you day and night. Wumve gusenga umugaragu wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi ku manywa na nijoro. For the people of Israel. Nsabira abagaragu bawe b'Abisirayeli. So he called on God's character, and he did not just call on God's character. He asked God to specifically listen to him. Nono ntabwo yasenze yitaye kuko Imana iri, ahubwo yanahamagaye mu buryo yumva ko imusubiza we ku giti cye. And he takes it a step further. Noneho azamura intekerezo. And this is the second aspect that he is calling us on. Ikindi kintu yashingiyeho asenga. He says, I confess the sins we, Israelites, including myself and my father's house, have committed against you. Ikindi yashingiyeho asenga yaravuze ati natura ibyaha Abisirayeli twagukoreye. Ni koko jewe n'inzu ya data twaragucumuye. Listen to the second aspect. He confesses his sins for a people that is praying for back home. Ati mwumve ikintu icya kabiri yashingiyeho. Arihana ibyaha ariko yihanira abantu yasize inyuma iwabo. And he includes himself. Noneho yishyira mu mubare wabo. And he includes his father's household. Noneho ashyiramo n'inzu ya se. He includes the Israelites who came out of Egypt, of which he was not even born yet. Noneho ashyiramo n'Abisirayeli bavuye muri Egiputa kandi icyo gihe we yari atarabaho. And this is the second aspect. Ni ikintu cya kabiri tubonera mu isengesho rya Nehemiya. When we confess our sins, we need to realize how weak and needy and dependent we are on God. Ati igihe cyose twihana ibyaha byacu tugomba kuzirikana uburyo ki turi abanyantege nkeya, uburyo dukeneye Imana, n'uburyo nta kintu twakwishoboza tudafite Imana. But remember the first one when Nehemiah called on the character of God. Ariko nanone mwongere mwibuke yuko icya mbere Nehemiya yabanje kwibutsa Imana icyo iri cyo. Although we are weak and needy, nubwo dufite intege nkeya kandi tukaba dukennye, in God we are found in love and the promise. Ariko mu Mana twibona turi mu rukundo no mu masezerano. That he that is in us is greater than the one that is in the world. Tukumva yuko uturimo ari aruta abari uri mu isi. He continues in Nehemiah chapter 1 and verse 7 where he says, we have acted very wickedly. Arakomeza ku murongo wa karindwi avuga ngo twagukiraniweho cyane kandi nitwitondeye amategeko yawe. We have disobeyed your commands, decrees and laws. Nitwitondeye amategeko yawe n'ibyategetswe n'amateka yawe. And then he does something very strange. Noneho akora ikintu gitangaje. He calls on God to remember. Noneho ahamagara Imana ngo arabwira Imana ngo yibuke. As if God is able to forget. Ntawe Imana ishobora kwibagirwa. Can God forget? Imana ishobora kwibagirwa? Is he able to forget? Birashoboka ko yakwibagirwa. So why is Nehemiah calling on God to remember? None ni ukubera iki Nehemiya ahamagara Imana yibwira ngo yibuke? When you read chapter 1 and verse 8, iyo usomye igice cya mbere turiho umurongo wa 8, he speaks about the promises that was given to Moses to the Israelites. Avuga amasezerano Imana yari yaratanze ku Isirayeli bere kuri Moise. Of what will happen when they disobey. Noneho na amasezerano yavugaga cyane ibyagombaga kuba igihe babaga batumviye. He talks about they will be scattered
all over the earth and they will lose the promised land. na amasezerano babwiraga yuko nibatumvira bazanyanyagira ku isi yose ndetse bakabura n'igihugu cy'isezerano. However, this is why he asked God to remember. Ariko ibyo nibyo bituma yongera kubwira Imana ayisaba ngo yibuke. In that, he also remembered the promises that God made. Nubwo ayo masezerano yarayimubabara, ariko igihe yayibutsaga n'andi masezerano y'ibyishimo Imana yaratanze. Although we are disobedient, nubwo tutumvira, although we break the law, nubwo twica amategeko, when we repent, igihe cyose twihanye, God's love is waiting for us. urukundo rw'Imana ruradutegereje. And he takes us back in his arms. none bakatuzana akatugarura mu maboko ye. As if the disobedience never happened. Ntawe nta cyaha twigeze dukora. And his saving grace and mercy is there for us. Kandi ubuntu bwayo n'imbabazi zayo birahari kuri twebwe. The reason why Nehemiah calls on God to remember is not for God to remember. Ntabwo impamvu Nehemiya amagarira Imana kwibuka ntabwo ari ukugira ngo Imana yibuke. But it is for us to remember when we pray, remember in your word. God, through the Spirit, speaks to us. Ko igihe dusenga Imana ivugana natwe mu buryo bw'umwuka. So that we may recall the promises laid in His word for us. Bityo tukagerageza kwibuka amasezerano Imana yatanze hano mu ijambo ryayo. So the next time when we pray, rero igihe ubutaha dusenga, may we remember the love that is in abundance for us. Tujye twibuka urukundo rw'Imana rurengeje akagero. And we claim the promises of God. Bityo mu rukundo rwayo tugerageze kwibutsa Imana amasezerano yadusezeranije. So to recap, Nehemiah's first aspect was, rero twisubiyemo ikintu cya mbere Nehemiah ashingiye wasenga, we call on the character of God when we pray. No kwibutsa Imana cyangwa kwibuka Imana uko iri, imiterere yayo. We confess our sins when we pray. Tugomba kwihana cyangwa kwicuza ibyaha byacu. And we claim the promises that God has in store for us when we pray. Noneho tukasaba amasezerano Imana yadusezeranije. In Nehemiah chapter 1 it continues. Muri icyo gice cya mbere n'ubundi cya Nehemiya barakomeza. The next aspect that Nehemiah asks or speaks to God about, ikindi Nehemiya yabwiye Imana, is found in the latter part of verse 11. Ni ku murongo wa 11 igice cyaho, igice cya nyuma. Nehemiah is requesting to go before the king. Nehemiya arasaba kugira ngo ajye imbere y'umwami. The news that he received, he needed to go home. Kubera amakuru yari yumvise agomba kujya gutaha ku iwabo. And he needed to request leave from the king to go home. Kandi yumvaga byamusabaga gusaba uruhushya ku mwami kugira ngo abashe kujya iwabo. And he was uncertain of the king's reaction to this request. Rero ntabwo yari azi uburyo umwami ari bubyakire. Hence the petition with God. Niyo mpamvu yasenze asaba Imana. And here is the next request, or the fourth request or aspect that he says. Rero aho tubona ikindi kintu cya kane isengesho rya Nehemiya ryari rishingiyeho. In verse 11, O Lord, mu gice cya 11, let your ear be attentive to the prayer of this your servant, to the prayer of your servants who delight in your name. And then give your servant success today by granting him favor in the presence of this man. Nyagasani ndakwinginze, tegera ugutwi kwawe gusenga k'umugaragu wawe nk'uko abagaragu bawe bishimira kubaha izina ryawe. None uhe umugaragu wawe umugisha, umuhe no kugirirwa imbabazi n'uyu mugabo. The fourth aspect of Nehemiah is asking for success. Ikintu cya kane Nehemiya ashingiraho isengesho rye ni ugusaba Imana kugira ngo ahirwe.
When we pray, igihe dusenga, do we ask God for success what we pray for? tujya dusaba Imana kugira ngo duhirwe mu byo turi gusengera? Are we specific when we pray to God? Cyangwa se mu buryo bw'umwihariko igihe dusenga? Or is our request a general blanket one? Cyangwa se hari igihe dusengera ibintu mbese bitari muri gahunda, nta kintu dufite dusengera kigaragara? When you read Nehemiah chapter 1, igihe usomye igice cya mbere cya Nehemiya, there's specific news that he received. hari amakuru adasanzwe amugezeho. There are specific things that he does. hari ibintu by'ingenzi akora. There is a specific request from God. afite ikintu cyihariye asaba Imana. So why don't we pray specifics? ni ukubera iki natwe tutajya dusenga dusabira ikintu cyihariye? God grant me success. tukabwira Imana tuti, Imana muri icyo kintu baguhirwa. God bless me. Imana mpumugisha. We need to be specific, beloved. birakwiriye rero yuko icyo kintu dusabira umugisha cyangwa dushakamo amahirwe kiba ari ikintu kigaragara kizwi. God bless me with that job. yewe ukavuga uti, Imana mpumugisha muri aka kazi. God, my parents at home is going through tribulation. Be with them, carry them through that. niba ababyeyi baba bafite ikibazo baba bati, Imana ababyeyi banjye bafite ikibazo mu rugo, bana nabo ubayobore. God, I am at the valley of a decision of this, whatever it is in front of me. ukavuga uti, Imana ngeze mu mayira abiri aho ugomba gufata icyemezo icyo ari cyo cyose kiri imbere yanjye. Carry me through it and let me be a blessing to others. fasha ukinshishemo kandi umfashe mbere umugisha abandi. Because when we read the rest of the book of Nehemiah, kubera yuko iyo dusomye ibindi bice byo mu gitabo cya Nehemiya bisigaye, chapter 2, 3 and so forth, ibice cya kabiri cya gatatu n'ibindi, we read that Nehemiah goes before the king. tubona yuko Nehemiya yagiye imbere y'umwami. And the king noticed on Nehemiah's face tubona ko umwami yabonye yitegereje Nehemiya mu maso that he's not happy. yabonye atishimye. And not only does the king grant his request to go home, umwami rero ntabwo yamuhaye uruhushya rwo kujya iwabo gusa, but the king gives him everything that he needs to make the journey. ahubwo umwami yamuhaye n'ibindi byose yari akeneye kugira ngo urugendo ruzagende neza. The king asks, umwami yaramubajije, do you need documentation for your travels? ukeneye impapuro mu rugendo rwawe? The king sends an army escort with him. umwami amuha ingabo zo kumuherekeza. And the king gave him enough supplies for the journey there and back. umwami kandi yamuhaye ibikenewe byose mu rugendo rwo kujya iwabo no kugaruka. Beloved, can you see how God wants to bless us? ntabwo mugenzi wanjye ubona uburyo Imana ishaka kutumugisha? Nehemiah was specific in his request. Nehemiya yasengeye ikintu kigaragara kandi azi. Going before God, yagiye imbere y'Imana, he called on God's character. ahamagara Imana ashingiye ku cyo Imana iri cyo. He confessed his sins. yihana ibyaha bye. He claimed the promise of God. arangije ahamagara Imana kubera gusohoza amasezerano. And he was specific in the success that he needed from God. kandi yabwiye Imana ikintu yari akeneye kwimufashamo. That's the power of prayer, beloved. iyo nizo mbaraga z'isengesho bakundwa. That's the power of the God that we serve, kandi beloved. iyo niyo mbaraga y'Imana duhimbaza cyangwa se dukorera. That's the Jesus that wants to have a relationship with us, beloved. uwo ni we Yesu Kristo wifuza ko tugirana umushyikirano udasanzwe nawe. That's the one that died on the cross for us. kandi uwo nguwo ni we wapfiriye ku musaraba ku bwacu. That's the one that's coming to fetch us, kandi uwo nguwo ni we witeguye kugaruka kuza kutujyana, to be at home with him. kugira ngo tuzabane nawe mu ijuru. That's the one that encourages us in John chapter 15 uwo nguwo ni nawe uduha ibyiringiro muri Yohana igice cya 15 and verse 7, where it says, igice cya 15 ku murongo wa 7 aho bavuga ngo, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish
and it will be given to you. nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Beloved, what is remaining in God? Shuti ni iki gisigaye ku Mana? What does that mean to you? Ibi ngibi bibabwira iki? Bisobanura iki kuri mwe? For me, it is spending time in His Word. Igihe cyo bimbwiye ni ukuvuga kumarana n'ijambo ry'Imana igihe kirekire. For me, it is spending time in prayer. Ni ukumara igihe mu masengesho. For me, it is constantly communicating, talking Ati kuri we nyine ni ukukomeza kuganira n'Imana with the Spirit of God mu mwuka w'Imana to lead and to guide me. kugira ngo atuyobore kandi atuyobore. You can turn to Romans chapter 12 Murasoma mwajya no mu Baroma igice cya 12 and verse 12, umurongo wa 12, and there we will probably read aho ngaho birashoboka ko turi buze gusoma what we experience every day. ibyo tubasha kubamo buri munsi. However, Paul is encouraging us, Ariko Pawulo aradushishikariza whatever our circumstance, atitaye avuga ati uburyo bwose twaba turimo we should remain at the feet of the cross. tukwiriye kuguma ku birenge cyangwa se ku birenge by'umusaraba. It says in verse 12, umurongo wa 12 w'igice cya 12 cy'Abaroma haranditse ngo be joyful in hope, mwishime mufite ibyiringiro, patient in affliction, mwihanganira amakuba, and faithful in prayer. mukomeze gusenga. Yes, beloved, affliction will come. Yego nshuti bavandimwe, imibabaro izaza. Paul encourages us to be joyful in that circumstance. Pawulo aduhamagarira kunezerwa muri ibyo bihe. The way that we do that is to be faithful in prayer. Ati kandi kugira ngo ibyo tubishobore ni uko dukomeza gusenga udasiba. Remember our scripture reading? Muribuka amagambo twahereyeho? It said, give thanks in all circumstances, Dusenge ubudasiba. for this is the will of God Duhimbaza Imana kuko niko gushaka kwayo. for us in Christ Jesus. Niko gushaka kwayo kuri twebwe muri Kristo Yesu. I've said it before and I'm saying it again. Nabivuze mbere nongeye kubivuga. Greater is He that the one that is in you than the one that is in the world. Ukomeye n'uri muri mwebwe kurusha uri muri mu isi. Beloved, I pray that God bless you Bavandimwe ndasaba ngo Imana ibahe umugisha as we are continue to be faithful in prayer igihe dukomeza gusenga udasiba and we realize the power of prayer. kandi n'uburyo turushaho kuvumbura imbaraga z'amasengesho. In Jesus' name I Mu pray. izina rya Yesu, amen. Arakoze umukuru w'itorero